Gatho cia mwanya mwiroreri wa Kikuyu online media gonyite ogeni goko ceceni ici citũ na niĩ ngũhoyaga angĩkorwo ũrerorera video citũ na ndũrĩ subscribe ngakoya na gĩtĩo subscribe na ũhihinye notification bell nĩgetha tũkĩ-upload video ũgakorwo wĩ wa mbere na kwĩrorera niĩ Gitumaga Timo Castro na mũthenya wa ũmũthĩ tũrĩ gũkũ mwena wa Blue Spring na nĩtwĩthanĩte na anake aya ũrakĩona haha oyo etagwo DJ Frank nĩ mũmũĩ mũno no nĩ akũji introduce no mbere reke nyite mũruna wako geni amugeithie tũgĩthiĩ na mbere karibu sana thank you very much mukirega eroreri aitũ muthenya wa ũmũthĩ twakĩmũnyita ũgeni o rĩngĩ na ũrĩa mũrakĩona tũkĩrĩ na arũgamĩrĩri anene at the biggest awards ngwĩciria nĩo makĩheanaga awards iria nene gũkũ bũrũri-inĩ moĩkaine ta Miruri awards na nĩ tũrakĩenda tũgĩkorwo tũgĩteretanga nao imwe wa ciũria iria mũgĩkoragwo nacio hau arĩa matakĩmenyaga awards ici ciumaga kũ cigĩkagwo atĩa tũrakĩenda maũndũ macio mothe magĩkorwo magĩtũtarĩria mbere nene tũrakĩenda tũgĩkorwo tukianjia na mwena uyu Frank agĩkorwo agĩtũgeithia. Yes, Bwana asifiwe. Amen. Amen. How are you? Tutago Frank the DJ, de Monoku, and I love Jesus Christ as my personal savior. De Momemerekia DJ, mwena wa Kameme TV Kenya, tafarira yako maadhagai na kanitha wa Rirembuka every Sunday na Tuesdays. Orougwo de CEO na founder wa Miruri Gospel Awards na pena dugate yangai reverend Edia mwiroreri ohoro waku mwiroreri njĩtagwo Bernard na ndĩ mũhonoku Kristo nĩ mũhonokia wa ngoro yakwa na gũkũ ini-inĩ njĩtagwo Jibena running a company ĩtagwo Kingbiz nĩ Kingdom Business kũrĩa tũreraga iheo kana talada cia Aini na pia ngakorwo ndĩ part ya Miruri Gospel Awards tondũ onayo Miruri no ya kũrera tarada icio ũguo tũgakorwo tũkĩruta wĩra na Frank na nĩ thengiũ mũno nĩ ũndũ wa ihinda rĩrĩ mwiroreri tauguo mũruna wakwa akwĩra ũmũthĩ twĩna ciũria nyingĩ mũno iria mũkoragwo mũkĩũria twanona nĩũramenya ithuĩ kũrĩa nenda-inĩ tũkoragwo twĩ standby ikarĩte o tũgĩeterera reke ngwĩre Castro nĩ wĩkaraga ũguo kaigua mũndũ aikia kauga hihi ũcio nĩta niĩ ndinamũvũtĩra avũtĩrwo no koguo maũndũ macio mothe rĩ tũrenda tũkorwo tũkĩaranĩria na nĩ wakĩigwo nĩ macio koguo nĩ kuonania nginya tũkiuma haha tũtirahũta tũtikũhũta ũmũthĩ tũtirararĩra nona handũ wĩna macio we ndũgathake DJ Frank ngwĩciria nĩ rĩa mbere ithuĩ gũkũ host kana gũkorwo twĩ nawe nĩ ihinda rĩa mbere na ũmũthĩ tutigũtenderithia horo wa DJ Frank ũrĩa wokire nginya ũgĩtuĩka DJ no nĩ tũĩ wĩ DJ andũ nĩ makũĩ mũno kũrĩa Kameme na nĩ tũkwĩroragĩra mũno makĩria na nĩ ũrutaga wĩra mwega ndĩrenda tũthiĩ direct Miruri Gospel Awards yambirie rĩ the idea Miruri Gospel Awards started in 2022 ginya thaici twĩ the third edition the first edition was held in Nairobi Cinema, second edition in Nairobi Cinema, Ginadaish Bado, Nairobi Cinema, coming Sunday from 9th June, 4 p.m. Ginadia 8 p.m. But the vision ya Miruri is bringing the voices. Aini ya material voices, aini ya mashinani. That's the idea behind the Miruri Gospel Awards. So kwena adoige unasikia mtu anasema mbona Loiskin direct Shirwaji ayuko sijui nani hapo but eno near the new generation of artists wenye wamekuja so tuka make sure at least neturama have the voice that they need nigetha mahotego kinyira adoige pio ndĩna kĩũria koguo ũrenda kuga mũndũ kũrĩa Miruri na nĩ upcoming akinya ahitia karutwo tondũ mwakiuga nĩ upcoming voices ya kũrĩa kĩrĩa upcoming new generation artist tondũ no tadaishire when you give an example tuge mũndũ ta let's say mũndũ ta mpendwa Ben Githai our chairman
that is the same ayuko kwa the same generation na muduta maybe Steve Ngede sawa sawa na maybe Lois Mwangi so hatuwezi weka Bengedhai hapo igakorwa ni it's very difficult so to read that the new generation toma korie na toma onie by the way we appreciate your talent and we are seeing what you are doing and keep on moving forward but imaanisha mtu akitoka hapana it's for the new generation artists yes ukiria yatuma mundu gwetwo DPP yako yogo ni riri for example tuwe Shirwa Jipinya kuruta ruibo na rohit then tuoka kwa Miruri Gospel Awards na Shirwa Jipida kinaga ici geinaga gospel ugakorwo ona andu aingi muno kana ruibo runi rwa viral no ugakora ginya the song of the year ndari hau category ne yo why are you not specific muge ino ri ni generational Shirwa Jipida ri generation ino uyu reke tumweherie ino ni generation Gen Z kana itago Gen Z mugo this is generational na ngikoro okay tabo jokeria hau riure ciuria twina nyingi turathio for example the song of the year that one is very different to the other categories for example totige maybe Shirwa GP na a big song for that year kwa song of the year lazima ikue hapo modo ta Giandongo is still a new generation artist but Mukayore haiwezi kosa kukua hapo todo a song of the year is a song of the year kama watu wanaimba kila mahali it is a song of the year apart from the other categories to get a artist of the year new artist of the year Nyandaro artist of the year Embu artist of the year na maybe Gina collab tainywe by the I know online mwena kwanza hiyo lazima tushinde hiyo tutafungua server actually even speaking of server Bena can explain Hanini Ginya servers by the she open we are very very open so Bena know it kwanza Bena dere dawo tueleza atelere ni kama sai Castro Media it is nominated the digital personality of the year na nie kwa the multi kanyo the TV show muthie hau mo vote tuliongezewa siku sijui ni 4 muthie hau mo voted our code is 140803 digital personality of the year Castro Media ni kurehera marketing we bora mimi ndio host bora mimi ndio host twathi hau ri niki ginya ihinda riri ndire ndiramenya mafans makwa ni marani votera ndire ndiramenya kura ciakwa cigana atia na ndiramenya ndira okay taba ujire hau hakura nigetha tuthie na mbere tuguthio kahora ginya mweroreri ya understand kwamba gucoka kioria akuritie ati kana mundu akinya handu ukeherio kindu kimwe turageria gukuria kana kurehe kana muno kuhamasisha ni muini ngai akohenjera ri hota kunyita mundu ungi guoko ndwiri uhoro ni wa ngai kana uini ni ministry ya ngai we ngai akuhenjera ri nyita mundu ungi gutire ukoragwo ri mwega ta kuona ringi we wanaheo kamweke na riu ni wagucia mundu ungi agia kamweke tutikenyitire muno twike no tondu ngai no agikurathime ukorwo ni urakina nyimbo ciothe koguo hatire mundu ungi ugakuhituka no ungihota gukorwo ni ukuheo kamweke kau nawe unyitio ungi ni tuguthie tutiganeire koguo tikuga mundu uria ni ehera no no watuika amenta na nikiona gukorwo uguo tari uguo gitumi kiria gituma muno nyende gukorwo na Frank ni tondu kuma riria anyitire gukorwo ecio icio ri ni tondu ni ambereirie kunyita ini aria mareyukiriria na niguo nani nyendete gwika ukanyita ini aria tiatia ciangi nduri na nafasi nao no muno percentage yaku nene ni hau urekirira haha ngi ha votes gwicirio na gukinya haha tukinyite ri ungikorwo namba yaku ni unengeranite kana ni ugukinengerana ni ukuhota kurora kona votes ciaku ni cigana riu kiria ringi tungienda gukorwo twina contention nakio he mundu urakuria ciaku arafu nengera cia andu acio angĩ nigetha nyone haria ndio no yage kuhotekeka tondu umuhimu wa competition ni ona surprise you no ni ukumenya attention no ni ukumenya yes ni ndavotrwo ni andu igana
no ndore na nyone votes icio no riu ri njuri atiriri mutirona ta gwikira votes icio public ne ku hamasishaga mundu riri tokora kauga nie ni jindite uyu ithe mutirona nginya ye haha uguo keep pushing ni gutucinde uyu mutirona ni kwagiriire uguo it is more competitive ukimenya tuna compete na votes ni ngapi nigetha nginya ugathi ukera mafans atiriri twatigia haha ithu twatigia tukinyire uyu na gwiciria kena haina voting ingi ciekikaga uguo online ukona mundu ni ara vote ukona kura ni cirathi cikiambataga uguo nginya ihinda riria hau hakahingwo ninyo mutirona kana competition taringi ni muraeka ati competition igakorwo iri nayo njugi atiriri na gutikindu kiuraga mundu ngoro ri competition iyo na gutiri ona vote ona emborona we how no hatikindu no ri kuhure ku akire kuo kwega niguo ukera andu atirendete ni mamakadire ona kura imwe ulinidanganya umevote but the thing is unaona by this time for example Takastro is nominated as digital personality of the year worthy dial star 483 star 733 hash and then followed by your code niye kuhota kuona his votes and the reason we decided kufanya hivyo ni that really by the time gala night on Sunday modo dakauye by the way nilibiwa at least ado nimekuhota kucompare the votes todo kwena a lot of awards zenye mtu anashindwa mimi na feel nilivotiwa sijui votes ngapi but in real sense ginya your family members walikuwa na kupima tu so hawakukuvotia yes but nitorani actually your idea ni jega muno and it's something actually tulikuwa tuna discuss na Bena probably from next year toka higura the first 3 weeks yes. So also tutireda guthukia the surprise element ya the day mtu asiseme ati hata sitakuja todo ni wewe ni achidite najua already nimeshindwa todo apart from that Miruri ni yako connect Aini kama mtu wako anajuana na msanii wa Nakuru that day nimego connect unaona by then nimejuana na msanii wa Nyandarua nimejuana na msanii wa place plan but idea yo nejega and actually omothe I was actually even telling you na imera by the way na next year nitoko we are going to try at least the first 3 weeks toka higura mtu anakuwa naona but the last few weeks toka higa nige the surprise element yo the award isiishe at least kuga corona attention kwa okay gawe at least inaweza kuwa na shinda ama but for Miruri we believe that tokorao very open na maudo in everything that we do talking of being open how does nomination takes place yani nomination huwa ina take place aje mnafanyanga aje ndio mnajua huyu tumenominate huyu haja nominatiwa how do you do it yes kuna kejuge he panel tuikaraga ta panel but first of all ni mundu go submit ndogi kishagora mundu tarakienda wa mbere ni wa wera andu kwina kihitahitano ri andu maga submit wathi go submit ri ugagicoko karara rwimbo niko qualities ni ukuona nginya mundu potential yake he rwimbo uthia wa corona team gospel koguo nginyito cikandirire ri ni urikora he rwimbo wikiria na team gospel koguo he pata riu this time round gwiciria twikarire ri thuko igiri kugituka tukitarikitie ninge tukiarukira muthenya wari wa thiguku I think ya kuhanda miti ithe miti itu twahandeire hau yothe through kurora emotion na mukiri andu mugakira mukona uyu quality uyu content so ona kuri category ugukora cina andu aingi kuringana uria mundu ekirire nyingi tari ithuĩ ri rwimbo ruru rwa Eva Bise ri twahuthirire milioni ichi no rutire kiria video of the year na nikirora video of the year ici cinominated no wagereire ngona atiriri ona aya quality iria marutite ri ndiki compare na itu mwirore na ni ukundeithia twahuthirire milioni igiri DPP wari ho milioni igiri alafu da compare na quality ya yake ri yu wanjira muroraga quality yo niki gikoragwo kana hena quality irahituka muno mukona aca eno ni yathie muno na potential no korona nayo na riu hena mundu ungi na ningiri Miruri ni geragia ukageria ku avoid gwikira
mundu umwe kana timu imwe categories tondu ni ukuhingireria andu angi koguo ri githe nduri ho iganira koguo ri koguo ri bona rungikorwo ruri wega atia ungikorwo ni ucaguritwo kungi we wiganire nigetha riri ku maximize that is unfair tondu ariri angikorwo video ni njega akiri njega angikorwo ni rafiti gukorwo video of the year ri ikiagirwo gukorwo ho despite the fact kwina collab of the year ona video angikorwo ni njega ri ikiagirwo gukorwo hau tariu nie nguheana example na group awards iria ciari hena rwimbo rwetagwo kiriro rwa Daddy Owen ilishinda video of the year collab of the year song of the year the same song kwa nini because kila kitu yenye walitumia walifanya perfect unaona haya eo ni hede yo riu inywe ni kimurarora kana murarora mukona possibility ya collab of the year it's more best than the video or how do you look at it bena kwanza madini reke tuge tariu uguo kindu kiria muno tariu nona tariu tawe kana riu ta collab yo hari undu uragerio naguo ta ni ogweta uhoro wa guteithia ini kunyitana koguo ni ukurora ukona atiriri nginya nawe hari orugamite ri ona uri category-ini yo ri hari kindu ura motivate koguo it is more on the agenda than just a song tondu makiria moguo ri hena agenda nene gukiro rwimbo ugikihotana and also actually niko congratulate the Kikuyu online media for the collab tondu twarora thiini wa industry ya Gikuyu ri andu aigire matiendete collab actually they shire and I mean for the new generation ndio wameanza kufanya no tene it was very yare moja mbili so congratulations sana but also twarora thiini wa Miruri kwina andu ta mundu ta Mose the worshipper ena category ithatu if I'm not wrong new artist of the year song of the year na worship song of the year kwina mundu ta maybe Lucy Iroko thiini wa artist of the year na song of the year na I think ginya video of the year so kuna wengine but maita maigire tura try as much as possible to make sure at least netura balance maudo netura balance maudo ni yatha riri mundu ndagakorwo overwhelmed wina take it all ono koraga wekira mundu uguo ri he category ri ya prefer oe mwenye ukona ni atiga iria ingi tondu ni kindu tuonete ndwi no ugithie thutha ukona hari ri anyitire koguo kona ko ona ni ukuhete mundu ungi very new ri no ingia mu motivate koguo ni undu anginya andu kwa ucikia cie hamwe ciothe haya tugithie na mbere ri ni gukoretwo na rumors kwa tuika ati wewe na kanyamu ni uguthie haria no neane na rwaku rukorwo ni ruo top hi uhoro ucio ni wama Asha as I mentioned earlier Miruri tukoragwo very open na that's why we decided to kiuga atiriri votes icio cigukorwo ci open nigetha mundu aiguo by the way kwa roho yangu ndiraiguo by the way nilikuwa na kura 100 kana 100,000 at least uhote kurora wewe mwenyewe tu mtu akikudanganya ati alikuwa amekuvotia by then nilikuwa nimekuvotia at least uhote wewe mwenyewe kurora by then niko na vote 600 Canadian na vote 700 depending na it's not the first time kuigwa story teo na also kumegona watu wenye wamejaribu ku approach na Benani Muira one magara yako kana koroga but marenda by the way we check it but you see for us foundation ya Miruri is it's for how will I explain it we gana gikoyo nigetha ingie ni Christian based it's a Christian based mimi mwenyewe digekoma gigwa by the way ati Castro nimefanya usishinde hiyo kitu yet wewe ndio ulikuwa umeshinda vizuri that's why ginya dirikana 2022 Adomari surprised me so the people who expected to win is not the same people todo for us is a different no corona aritori nene but if watu wengine wameambia familia zao ziwavotie na mimi na votes nyingine how fair will it be ati ni tuye ati wacha tupatie mtu fulani asha for us ni huyu hapo na vote mingi ni oshio na ginya 2022 kwena there was a category station nikitaja but watu walikuwa wamerutia mtu mwingine but
mtu mwenye alishinda ndiye alishi. Mimi nitataja ni the last year Yes. neda postire video ya Karo Mora ahotanete artist of the year na gepost Facebook yakwa na gwicire video hau mundu agicoka hau thutha no I was surprised rĩrĩa ndathire comment section kona mundu akiuga bana si Karo alikuwa anafaa kushinda ilikuwa ya sijui nani so mundu wi hau ri ena opinion yake mundu ndafatie gushinda mundu ucio ungimwira atia tondu taringi ona mundu arenda ashinde ri we ndanamuikiria kura iyo anaongelea tu hapo kando tu acha tikaro ona githurano giki kinene no tuona rĩu gukiria andu magũcocaga na muthenya ucio matikumira tondu ni ngĩenda gucokia kiugo kiuria kiu no njuge atiriri rĩu niĩ mentaga ini aingi na pa category ndiaga andu tatatu kanana pa category rĩu ngĩkorwo na favorite over the others no then drama mentally no na hena ni hagukorwo na gatithio no undu uria niĩ njũĩ na ta rĩu nĩ ndirikanaga iyo ya last year twarĩ na video producers kadhaa rĩrĩa makinyire tondu gĩkoragwo openire ono marorire makiona we Soro no wacindĩte that the first year they agreed makiona yenyewe haona tutingiakinyira no ni urona no ga compare no cio ngi na kiaga gikwira nginya mbinu iria arakiuthagira koguo ritikindu ati ona ungikira mundu na akiri na vote 0 ndukimworie vote ciaku wagikora ni 0 ri ndukimenya ni gukiheo no ungikora na vote na nikiri transparent it is very open and that's why wasanii wadakuwa complain ati wasanii ati nilibiwa asha ndio tondu everyone deep down inside unajua na votes 0 hata mimi sikujivotia so at least for us hiyo inanipatia a lot of peace tondu for those who know me kuna vitu zenye yani ningeshiri uogo na we hapa hivi hata siwezi lala so na ndio ati Aini all the tutaishi na kukua transparent na vitu zenye tunafanya sio wakora sio aya gori thiriri ni mwathi moikarathi na you have decided we nominate this person, we nominate this artist, this video. How do you communicate with the artists ama the contestants todo hena ando ingi muno ni uramenya ni ndi wa guku mta ni jigwa company ya riri atire horo wa communication mundu ni nominatirwo and ajambiwa ati you are nominated nigetha ahote kwariria ma fans. How do you operate so that information hiyo ni irakinyira mundu ucio? Ni kiu no ndengere njoki njuge atire tariu tukivote last time every word ni koragwo na kiria requirements iria urafuatirika ukoraga muini ekirire link neherera ona ndane kira namba kana email ndio no kienda u communicate na ringi ona ndumuwe ndio wona ni wakora nominees ona ndumuwe ona ndungioria u ndio ni what I do okoro ni ndona muini ni nominated ngoingira haria ngakira mundu hari ukwira ona ringi mundu ucio horo ringi ugathirira hau ni akena ni nominated but in real sense ingirora nyamwira ore ndronire last time mundu ndaihoretie kiria requirements iria ciothe koguo no kibatara kumwariria ri ati no ngikorwo ni ura submit ri na nyamu ni ekirwo online ri kana ni ekirwo to the public ri ni fatio na ekwa ikinya riu uthi urore yangikorwo rai na wigiriki undu ucio igira hau one ndiho ritwa riakwa riho wakirwo no agikorwo mundu ena namba ona kini akoretwo nginya akirio korwo ni namba wina namba ya ngani wagikorwo nayo kamenengerana so mostly koragwo ringi hatire na means of ndona nengerana namba tukithie na mbere ri maybe mundu no yurie niguo ni ndagitwara ku ni ndakenominate na ndagicinda what do I gain apart from gukorwo ni ndakimenyekana na ndagikuria what else do I gain? The thing about awards na do most people don't understand to the thing in Kikuyu industry akutakuwa na award maybe Kigosho awards back in Kedota 2015 kana 2014 how awards shikorago cia ku brand na kwena andu aingi darura mundu ta Slay after Miruri Gospel Awards kwena level ya brand ya kiri ikiambata uguo mundu ta Lois Mwangi after ko win artist of the year ka level ya kiri ikiambata na apart from that mundu ta Lois
kuna events mingi zenye nilikuwa dahorerwo thimo mtu ananiuliza nani alikuwa ameshinda new artist of the year todo ni Lois Ray the recommend na kakazunguka they around the country wakifanya I think Kenya Love Festival or something na congratulations sana Hari Lois Mwangi so maita maigire for it's how you take it for awards nekoji brand and also kuona by the way brand yangu imefika wapi uzito imefika wapi todo sometimes mtu anaweza kuwa unaongelea pale background ile watu wakutambua huko tu bado so you need to work a little bit harder so ni ya kujipima ni kurora hali ya brand ile alafu kuona ku make sure at least your brand it's more visible actually giogera how sorry what you do with the win it was what matters ore ogweka na win eyo niyo umataga tondu angikorwo no watuika ona ungikorwo tu no takuga maundu maingire mundu ni acindaga no kauga ni ngubanga Thanksgiving no ngigakora in company umere am the award winning kuri perception ni ikoragwo ona tigari maundu tondu he mundu roga nguheo ki tha icio but kirio ngikana brand yore ugwara ugare ni njika branding koguo no njuge that angle ati ukiandika proposal no gitwarira mundu aigo ndu yo ndari award iyo no aigo we niwe wahotanire for example no wahotanire ringi Nyeri no wahotanire kure kungi hari urito mundu agokuaga naguo ona akiurio umuheire niki against uri ungi ugukorete ukagwa gwicirio he has more or she has more influence na no tona nginya tarire ona korwo ni group yore hari andu aria manyitaga magathie makabanga igongona Tarugiro Stadium na andu magoka iri Thanksgiving no karathimo out of it koguo he mundu nengeragwo waikara nayo nyumba no gateta ndona heo kindu hari ungiuheagwo akanegena nayo holia ni mukumenya ni ya waduine na out of that brand yaku ukamirira kwina nyonete magiko koguo uri ogwika nayo after wa huthirio wira wa branding tondu na ni gutuma andu magukue na ango matagukuite nayo as they are doing ndu acio ni aria makihotana aya angi matana hotana ni makihuthira effort yao ri makiinuka moko matheri matikiagirwo gukinengero gatoken ona appreciation the mere fact at ni wa nominate hari Aini aria ki othe in itself ya kuonia wina possession okro mo agukua ngoro he madamu wa nominatirwo in a category na roshini okiraga ku give kwira ngairire keriu tutigane tondu ona winio ndiraina ndirona kundu riria okiriria agikora andu mamutumeire vote screens short cia votes her faith was revived actually nomination ndakiri arashinda that in itself kogu ona gukorwo hari Aini ari othe meho wene wa recognize I think ne fati gukorwo ri platform ya kumenya trade ona ingiaga na no gukiaragia na mundu ta Frank that o muini othe at least ukorwo ni nomini ugakorwo na certificate ati ona ngithie handu ona wire andu wi muini kana ona kwa embassy he mundu muini wathia nanja agitio tu document ya kuonania ni muini ko arathi ni muini no na wina certificate teo ni onania we approved we muini koguo erikirio na nafasi yake ona ya guteithia yes and also by the way Mokoyo tulikuwa na over kido I think Kiria over artist all the in Miruri this year I think ni 300 but submissions share over 4,000 plus share Aini wenye wajulikani so then wa central kwena Aini ige na our wish ta Miruri Gospel Awards niko make sure atinitwa kwena their voices are heard everywhere at least wenye wataweza kusaidika nitoko korotwe sawa tondu tutigeteithia o mundu ile kidogo tu yenye tunaweza tunafanya gorora nie gwariria category eno ya media personality of the year we were nominated last year we are nominated this year leo go the best in last year nitwa nominatirwo amemereki aige na one of the among the nominees makirora category iyo makirora the nominated people makiuga atiriri we will not
urge our fans to vote for us because there is someone who is sponsoring the event, the Miruri Awards, and he is a contestant. Haha ni ugutwirite atiriri, you are based on maybe upcomings, ishi Castro Media, Kikuyu, Chumamoto, Castro ni upcoming. In fact, I have 2 years. Let me tell you, I have 2 years. I have 2 years. Haya, hena mundu ngiri tari ngiingira industry ni akirutete ta miaka ona hakuhe 5 unaona. So mbona hamja subdivide category ta ugo kwina tuna artists tuna aya hena angi mari mbere itu if I cannot mention but hena acio mekaga ugo tena memereki atene acio makoro me one side alafu riu ithuĩ tuikaga almost the same tuhana ta upcoming ithuĩ tukorwo twina category itu nigetha tutikone atiriri why are we competing with someone who even tari nginya kimuhuko ni sponsor event alafu tuka hope ko shida mundu ta ucio koguo ri ndirariria ri uhoro wa last year ena andu mataerire mafans mao mavote ni undu tari ngi wa meciria ta macio andu acio mungimera ati reke njuge atiriri na de make it clear tondu onani ndikire part wa Miruri no nani determine kana hena muini manager okui iyo ni point number 1 ona de part yayo na de influence mundu awin at just because they have na wakeri ono cioro igotari na mayo macio ri ona ke no aravotro maybe no akorwo na upper hand kana no akorwo na advantage tondu ringi akiri na miakeo experience but jugi atiriri mundu dakane hudi content yeri oreka ri no eke content within 3 months na overtake mundu koretwo me nituonete nginya ona ringi mundu agoka geka kaundu na gagathi viral na gaka overdo mundu koretwo miaka mingi so tigare ugire ringi ni mundu akorwo na upper hand ni undu ni ugukorwo na fan base in an area in terms of content kana ore ringi kindu ore andu maramukiria ri how igiuga general ni ore mundu araji package not ore ringi mundu ucio kimuhuko kana ki mundu nake areho votes na atire mundu ati ukoragwo ati tondu we part of it no watuika ni automatically ni ukowin tondu na akina Frank Mashman agikoro makege shoot na magakoro matiko win video so it is not because tondu we part ne ya kiriare automatically ni ogishida koguo ne nywe mwetigirire na mugigiteithia koguo ona waiganirio ihenya-ini ri ni gwituma ha turio hau hegie maundu macio ri hihi mundu no yurie your source of funding ciumaga ku source of funding cikoragwo sponsored through family tanie maybe like my big brother adomira kido ta 20,000 it's part of sponsorship at a sound de na murata wako anaitwa Vic Vic na yuna ananiambia ni aje Frank ugo sponsor na sound na sponsor na sound tuoka maybe mwana wa deco zinia events wananipigia tunapanga Bible study ananiambia ni aje ugo sponsor red carpet I think you've seen red carpet kwa wewe chonjo tahol that's where my church City Lighters ikoragwo every Sunday so makani sponsor bado na biashia hall that day hamwe na screens alafu friends and family as well who else most reke tuganiriri it's partnership mugathi ukera mundu tari twari Murang'a county edition yes na rĩrĩa twakorire bishop na rev tukimahe vision ile twinayo merutire purely ithuĩ nginya rori yathiũrũka road show uhoro wa nginya kiwanja mamũkĩririe ũndũ ũcio nginya gũtwĩtanĩra ithuĩ twathire igongona tugithire tukihe andũ platform na kiki ũguo no maũndũ mare nginya ũnorĩini mathĩnjĩirwo we never contributed koguo no wathi wĩra mũndũ kĩoneki kĩrĩa wĩna kĩo rĩ out of that partnership na kĩakwĩra ũguo ndĩ na ũndũ mũna ingĩgũteithia actually our sponsorship in general kana ni in a nutshell it's in kind so kama uko na sound ukani sponsor uko by the Miruri Gospel Awards this year nini Vic sound kanidhaya City Lighters
thukuru ya Bright Morning Star maga sponsor so ikoragwo in kind haya goda uturethere challenges iria muhitukagira muki operate kana mukirehera aini aya aitu twendete Mount Kenya awards cio nigetha mundu akorwo a feel ni appreciated ni mafans ake ki challenges iria muhitukagira kuiganiria andu hota kuiganiria andu ni wekira andu 15 kana 10 category no mundu umwe ungicinda umenye ri urarwa bara ya andu angi kenda kana 18 iyo ni kindu kimwe na wakeri no twende gwita riu ni turari na wendi wa guthie counties several tondu ni tureka nginya turera nginya taranda riu go turari Murang'a ni turoire taranda 3 na ni ibati kuingira studio no igwo hatiri finances koguo ni ngari na producer ngamwira turutire project ici nwanyita koguo no tukorwo ni turari na wendi guthie Kiambu no riu nacio finances ikamurimi tondu ringi mwathie mwerwo ona ringi ti mbeca nyingi mukero mutu kubatara ngiri 8 nundu na ringi mutikwibangite na mwena main event koguo reke njuge finances ni a very big limiting factor na undu tocio ku make mundu wothe understand especially ukiingira kindu tariu giki award kindu gitari gieko taciurio na icio mwe nacio ni challenge tondu riu na inyuire ona okorwo no tugikoragwo no ndu ucio akwenda guthoma nigetha ukibanga igongona riu ringi ri kana award ni hari utu maundu ukoya turia uraigwa na andu indugagituikie tuothe nja ukaigwa gwa tupik no nigetha nayo thi ugikuraga uguo ri na gukorwo nginya na manpower yori reke njuge tutire ingi na wira ukire muingi koguo iyo ni challenge ingi but no tukihotaga kumanuva hari na maundu macio and also direct ko urge the industry yage koyo especially the sponsors we've tried come approach but maita maigere tondu matira understand what award this initiative tondu it is apart from Kigosho it is the only other award yenye imefanyika 3 years consecutively without fail so bado matira understand so direda kuma urge wakina nani tobiririe now brands shione please to support todo Miruri near Central to support together to grow the new talent that is coming actually why Central todo Aini ni aike bororio witu hena ini different categories why Central hakwa igecokia no njuge atiriri ni ngoretwo na award several ngoragwo na tofauti but mundu anyitaga raini iria tariu yakoretwo ikameme ni uguo na ni wandu aria ararerete nao koguo ri nio angithikiriria narua na nio angihota kumenya thina uria marahitukira na akageria o kaundu kare kanini angika gukanyitako na ningire ke ngwira kubangai awards tikawira kahuthu koguo kuga ni urabanga award ya Kenya nyuma koguo mundu ambagiriria hari kwambiriria then wathi uguo kimenyaga challenges icio no uri okudeal nacio ri wagithathaura no twende ona tunyite tondu ndikiri niyo na nini aria ndutaga na oto wa gikuyu wina othe koguo no wende othe makorwo me part ri waingi ni urakimalika ko ni utugoka na mutigakirwa kimera ni twagitukania tondu no ni marenda gutuika part of it no ndungihota kumanyita othe hamwe koguo mundu ambagiriria hari ari arathia githeremete no agicokie maybe actually I don't have anything else he mundu no euria atiriri ni mwakiuga maundu macio mothe mundu kiria akionaga after that you as a Miruri what do you gain out of all this for me ni satisfaction ati kwina muini hakuwa anajulikana but thaishi ni abiriria at least brand yake ri hard that is my biggest satisfaction todo for me actually nilikuwa naambia Bena direda kuma industry eno without not leaving an impact direda ado maririkane ati by the way kulikuwa na Frank by the way alikuwa alishikilia wasanii kwa na Aini by the way so for me that is my biggest satisfaction ati kwina muini hado kwa mashinani ta kwina as Bena has mentioned kwina
Aini atatu turama twara studio Wednesday this week actually ndatumira kinya Castro ka video ka talent search dona mwini toshio by the way at least ado ni mabiria kumwamukira kuna kamsani fulani kametokea kako hivi that is my greatest joy todo for me I am never driven by money kinya maudo makwa maige the ones that have had significant impact haijai kuja kwa sababu ya pesa todo for Miruri kama ingekuwa ni about pesa tungekuwa tumeacha kufanya kitambo but for us especially for me niko make sure at least muinyushu mtaani nyadarwa mkuru wa nyagadada ado ni mabiriria kuga by the way there is a talent somewhere I've read for all the county government nyadarwa Embu hao wasanii wa kiimba ni wa kiwini tuenda kupartner na inyo at least toma tuare studio to shoot video na at least tukorwe hado hega huyu akishinda hivi toka uga Embu gavana wa Embu anashikilia msanii wa Embu na direda kuga thegi muno ginya actually ku big up modo ego ito modo ta Moses Nyaga watu kitambo hapo wanafikiria wa Embu anaimba tukaweka kategoria ya Embu na thaishi county anything county government kifanya kitu yote modo ta Moses Nyaga is there ndiye anakuanga artist mwenye ana lead hapo tuati mwana takiri Nyaga tuina modo ta Mike Mwatha Muranga tuko na Ngede thaishi Ngede is very big one of the best songwriters we have so for me niko make sure at least mi roho yangu bora tu nimeona mtu tu sauti yake imesikika that's where my satisfaction comes in wow haya watwira horo wa third consecutive year hena awards nyingi muno ciokaga na cigathira hena ingi twanaona cigoka magathie makanoga magathira what are you doing to ensure that Miruri Gospel Awards ni guthie na mbere ginya mwaka ucio ungi na ucio ungi turaugire jokie kiuria kiu ona nigo tra discussaga na ni akigweta ati ona twarikia ni award nyingi ithiraga tondu warikia ukoneka next year twina wendi muno ginyona atacio magushinda kana ona county to county tuthi tukimanyita na twike ginya talent search na kuoguo andu aria muhota guthie na ku macinani na muhote kumona ri ona hingo engi okoro ni mugika award ri me front line ati mwathire mugithie bu mugithi kure kungi mugiuka mukimunyita talent yo na ningi undu umwe utumaga ni riri he kindu acokia angikorwo drive yaku ni mbeca ndigukuhenia tubanga nyamu ici ugeciria twambiririe turi andu aingi mathire makieheragira tondu murikagia na nona ni irago take time na ihinda mwathi gukora ri system iri kirandigi okoro ni awaji icio ri all those systems cina expectation rigi kire inyu murikinyiro na kio ri na expenses iri igutigarite ri ugakora ni mwathi endro utangikorwo na drive iria ya gukoro na murigo wa mundu ona ndungithie miaka iri kana itatu ni ngoretwo severo igathie miaka iri tondu ringi utari na rita na riu ri ndungicoka muko wako na ona andu aria wina tondu ndungikibanga wi wikire matangi kwihoka makwa aca hari handu ratuthakira koguo ni gukorwo na agenda yo tondu kire gituma kindu gikue ni gukorwo agenda yake uri yuma wrong no mungikorwo muma na agenda ati ona twarikia no tuguthie na ku macinani na tugeri kunyita taranda icio nginya iria itari tha icio award-ini no ni ukota guthie na andu acio tari wacio twitroire ri tutikumarekerio kurekondi ni ukumona no tukuma brand koguo ngikorwo mundu ucio ni wa walk na kere ni aka expect next year urandwara na okoro tukiri nginya ma events ine tumethere events ya ku perform tugerie ku brand tari wona okora totacio macindire oguo ukahota nginya kumu connect na events angikorwo agitagwo na agakorwo at least ari visible koguo ni guteithio nae kwa kurekereria tondu ona korwo wi muciari ri ndufati kunoga tondu mwana waku ni agwa ria mbere kana ria keri uthia ona mwihoko ati along the way tugithia oguo ni gukuhinguka
tokorwo aini akiria ni mwakira aini a gospel muno na mwagikiuga ni awathi cia goku mwena wa Mount Kenya aini a nyimbo ici ingĩ cia mũthũngũtho muri na mibango ya kumatuga nao kana awajenda ni methe fa na tukianza venye tumeanza interview by the way let's introduce now Frank the DJ the Mohonoku and I love Jesus Christ as my personal savior so agenda yako nako make sure I have flown the Jesus flag high na Miruri in it foundation ya Miruri is Jesus so na tuaiki kando actually ginya this Miruri I think ni nani anafaa kuwa anakuja kwena I think MCA leo aje atakuwa anakuja na bado alikuwa siku ya Miruri mashinani tour so kiringienda kuuga uguo ni atrene nona besides awards icio cia happen gando makona at June ni twarithanagia na Aini mwini angigukora ri na ni arenda mentorship ri juge hakwa mwini angigukora na ni arenda mentorship ni ukumuguide ni ukumuelekeza no riu ni ukoraga ringi mutangikorwo kiuga atriri eri matingitwarana mutakuiguithania ringi ungi walk na mundu na ringi kiria ura subscribe to wendaretikia ri ona mutingithie kundu kugo ti ati tutingi walk na mundu kana tutingi mentor mundu no riu ringi angikorwo ringi uria we njire ringi urenda kumutwara na ningi ona njuge ta riu ni tani uria njui tu ni the gospel area nginyona aria ndutaga wira nao koguo ningi nyita mundu ucio ri ndi muteithia tondu ndi ngucoka ndimutware koguo tondu ndirenda woe mundu mukenia ndungithio reke ngwire kuhe mundu mwihoko we mukuru we kwa mukuru wa Nyagathanga umuhe mwihoko na no ngwire thimu irie mundu ucio rakurira o muthenya ucoke ukorwo gutiri kundu kumutwaraga kavogetiganire nake koguo hatire bata uthie wihutiririe ukimenyaga nduri na njira iria gutwara mundu koguo kuringana na networks iria wina cio na andu aria urakwa nao ni etumaga ona umenye ukuhota kurutana mundu wira atia na riu he Aini makoragwo riri makaruta rwa mũthũngũtho makaruta gospel riu rwa gospel no qualify so ni gospel kana ni secular aruta ne mix akaruta roro ni aruta secular akaruta gospel you know even the Bible you got atiriri the Lord does not like lukewarm people. You are either hot or cold. Kama wewe ni wa secular, wewe kare secular, hora secular proper. Kama wewe ni wa gospel, hora gospel proper. Todo fasting ni atire besides koinare uratugatao. That is the point. Koguo agikorwo muini tondu hakire mundu ukoragwo na contention ya muini wa gospel ainite rwimbo rwa wendo but the faith kana witikio wa mundu ucio tondu everything is permissible kindu giothe ni gitikiriki not kindu giothe gikoragwo kina faida ki beneficio koguo agikorwo mundu ringi ni wa gospel leza ni ara profess Christ no ni mundu wa gospel na he rwimbo angeina no kigwe ni rwimbo okorwo ni rwa wendo no ngikorwo ni mundu kuina mwena uyu onge ninge ni acirutire riu no agikorwo he haritu tondu ringi ona andu ni magukuria uragipusha agenda iriku tondu that ona andu aria twithie tunyitane nao na tuteithanie nao ona hari kiria mararora koguo no nginya okorwo na principles na principles cio urugame nacio koguo hakwa ndigwiciria hari undu tungiuka tukorwo tugutukania that is very nice gwiciria gukohe daika imwe parting shot daika imwe parting shot alafu DPP a parting shot yako alafu tucoke tuhindia for me kugatire I know they are sent especially the new artists let's not give up because good things are coming no maudo ni mega ati nowadays kuina collabs like nituranyitana so it's a very good thing also another thing ni kuririkania Miruri ati Sunday no June 9 Nairobi Cinema from 4 p.m. ginya kwenda hivyo ginya maybe 8 p.m. akana 9 p.m. tushemanie Nairobi Cinema sawa sawa
na dress code ni all white na Castro o Anene noe goko central tukiambia watu dress code ni African mtu anakuja na style yake really we are praying ukiweza kuvaa white ni white tuvae white like tuabirigia at least tukoro na culture yo like ya kufollow the rules kidogo but si kusema ati kama una white usikuje just make sure umekuja na ni maundu mo the on sand maundu me ukorome sawa ini yani ukoro we na white na ngikoro no mbue bora ni white but God bless you ni also kuridhikania Miruri at Jesus is the way, the truth and the life. No Jesus no life. Itakuwa nimekosea sana kutoka hapa kazi jambia mtu. Jua Mungu. God loves you. Amen. Amen. Hakona ni kumereria muini ucio reyukiriria kumwera kwina mwihoko twiha tondu twina murigo ucio no twage gwika maundu manene no kwina mwihoko na makiria moguo reke twendane itaritari ndunduri rihuragwo na ihiga rimwe reke twendane tukorwo twi kindu kimwe tutikagucanie thi undu umwe unduraga ni kuona muini kana mundu akigucio ri ungi thutha tondu ndingikuhoreria kando yaku ri kana mucuma waku uhorie ri tigutwika ati wakone wakana maita meri koguo tungihota guteithania haria ndingihota ngaguteithia hari ungihota ukandeithia tariu twi team nene tha ici and it's so beautiful twi hamwe uguo twi team uguo koguo tungikorwo twi kindu kimwe na tuthi twi hamwe ri thabari ni kuhutha na makiria moguo njuge ati mahoya kwa uingi na mwihoko go compromise no gukuonie ta wateithika gwa kahinda but it will catch up with you ndungithie haraihu koguo angikorwo we Ngai ni agwetire na agikwariria nyita rainio ni mwihokeku no oneke ta acererwo no ariuka tucemanie Sunday ni free kuri andu maroria charges ni free okana okena arataku ndukaigua ri mititwo ni mundu ona maigua matire na white no we nayo ri ukatuna we love you the same urugari ucio wa hamwe ni uteithagia muno na Ngai athio na mbere tuhoyanire na tu supportane reke tutika fight each other hatari na gitumi hari hanini ngihota hari hanini ungihota tuthi tu supportanite Ngai amurathime ni tumwendete muno na Kikuyu online media thank you muno for the amazing support we know watu wasiseme ati online ati ndio the future it is here like maudo maigere mara trend todo wa you people Chumamoto nani you know may God bless you so much na hata kutushikilia hiyo Miruri Gospel Awards we don't take it for granted. May God bless you so amen koguo Castro na niweka weka niko motivate kabindona kisha wa muthoni hari akenete muno amesmile sana juu hiyo kumotivatiwa na niweka maga kimotivate ogo kisha wa muthoni ni ginya upcoming blogger to artist kisha wa muthoni TV ato ile upcoming achagore hasebwe kaine ari oka ni achagore kile arenda dio rukurota na kunyitaniria mothe ndokorwo makaumanira hamwe acio niyo magire guteithio muno kwanza kuo mwero ni twagicokia ngatho muno ni undu wa uria wagitwarana na ithui na tukiuma na arugamiriri anene a Miruri Gospel Awards ni mwakigo ni Gospel Awards kwa aria murakiuragia ni kiandwa karaiko na ke maundu macio tuthagikiragwo hau ni mwakiigua na ni magikorwo magicokia cio imwe wa ciuria nyingi na ngikorwo wina kiuria by the way ni wega utwandikira hu thiini wa comment section ya tugacamania nao o ringi tugakiuria etuguo handu-ini ha Kikuyu Star TV takina maundu mangĩ tuli na maundu mangĩ nie ndina o kaundu kanini ngumuririkania ati twero igongona ni Sunday kuria Nairobi cinema tuthie twikirite hoiti no angikorwo ndukire na hoiti ri ngoro yaku ikorwo ni theru igakorwo ya hoiti kana ungikorwo na hoiti ri na we mundu wina nguo cia hoiti no muke nake na tondu ni maratwikire favor eno maraga kuhinga voting ginya tariki cigana ginya 6 na Sunday ni date 9 negwa ginya 6
ithuĩ ta Kikuyu online media twina rwĩmbo mwendete mũno rwĩtagwo Ever Busy rũrĩa tũinaga kũrĩa mũgacangamũka. In fact twathire ũhiki wa mũndũ akiuga angĩkorwo rwĩmbo rũu rũtirainwo ũhiki ũyũ ndũrekĩka na nĩ mũhikania ona tiga ũguo ona DJ ũcio tondũ nĩ arengire rwĩmbo rũu anga nĩ abutirwo wĩra erirwo hiyo wimbo tumesema icheze yote tukĩina nuthu rĩu twainire rũmwe na nuthu ĩno tũgĩcoka rĩu tukĩina tukĩrĩkĩrĩria rwĩmbo rũu nĩnjũĩ nĩ mũrondete mũno nominated Miruri collab of the year gospel awards thiĩ harĩa Miruri gospel awards harĩa Facebook mena link hau inya hau thiĩ collab of the year nĩ ũkuona kodi citũ hau just nĩ ũkuona marĩtwa maitũ marambia na Kish o upcoming ũyũ hau Kish o Castro alafu nĩ ũkuona rwĩmbo hau ũcoke ũthiĩ ũtũvũtĩre na niĩ ta Castro ngagĩcokeria inyuothe mũkoretwo mũkĩtũnyita guoko mũgĩtũ support tũgatuĩka Kikuyu #1 online media channel na nĩgetha tũtuĩke #1 ĩyo mwatũtuire ũgũthi o harĩa Miruri Gospel Awards uhinye mereo ya star 483 star 733 hash code ni 1 dakika ni rwa andika wewe unasema nini wewe code ni yako ama ni yangu 14803 yes 14803 uikire 14803 uikire number of votes vote ni ciringi 10 koguo ungikira vote 1000 icio ti 10,000 peke yake ukatuvotera na ungigirira 10,000 we fan wako wako ria gafu ungigirira 10,000 ni sure hiyo tumeshinda hiyo tumepita nayo waihoiti yako ndigakithie kiria yage kuhuthika muthenya wa Sunday. Yes aya na by the Castro reketuririkani Miruri na wa online TV at for Miruri Gospel Awards it is the only award in Kenya ukorwo twina revenue sharing ati Castro avotirwo na ado 10,000 wina 10,000 hidio. Wow. Yes. Haya. Yes, it is the only award that does that. Kogo gothie na kindu. So wavotirwo na ado 200 suko na 200 yako. Kumbe ciracoka kuri ni vote Castro 14803 digital personality of the year utuvotere hau na tugukorwo tukenete muno ni ngekera hoiti ngageria muno njikire hoiti no mutikana jonali unakuja na ile kofia yako ile kofia obvious kofia si watangi muthenya wa Sunday tucemani kuria Nairobi cinema twagekena muno ninyu mukoretwo mukirorera video cito video TV ici ciothe Castro Media Kikuyu Star Tumamoto hena Movies TV hena Gathos TV inyuothe Akikuyu online media ngai wa moyo amurathime muno na ni ndimuhoyaga korwo urerorera video na nduri ura subscribe gakohoya o ringi subscribe na uhinye notification bell nigetha tukiupload video ugakorwo wa mbere na kwirorera niĩ ngĩtwo Timo Castro nginya ihinda rĩu ringi bye bye tunawapenda sana.